Ompurikirizo asiba kurungi eddakiika za 2 zaraba mu shaaha emwe ey'omwabazyo amakuru mu runyanko y'Rukiga Radio West ogakwisiyaho ndi Beth Akatukunda bitu ntakatandikire noyenda kukurikiriza amakuru aga aha simu yawe tere namba ya 16 aha Airtel imati 2 na bwanyuma oyimate mukaaga ohurikirize amakuru n'okundi kumanyisibwa aha by'amagara eby'obuhingi n'eby'oburiisa hamwe n'agandi mingi tere namba ya 16 eriizooba abantu 106 eriizooba bahika aha mwanya ogwa MTN Arena Rugogo omuri Kampala omuhuriro y'okuhandiika ba Probation Police Constables omu ihanga lyona ekitongore ekya Uganda Police Force kyatandika eriizooba ehururu ey'okuhandiika ba Police Constable barikwingana 100 omu ihanga lyona arikugambaho n'abanyamakuru omuhwezi w'omugambirizi wa polisi ya Kampala n'emyanya egiherire Luke Owesigire najanga abantu bateekateeka kutunga abantu 200 omuri Kampala bitu batungaho abantu 106 bonka Owesigire najanga ehururu egi yagenda gye kandi nitubahandiika muntu wena owabaine obuhuta abantu 3 omu ihangwe gw'eriizooba bakwatwa na kilograms 150 ez'enyama y'enyamishwa ez'omu kishaka omuri Rwentondo omuri Kakoba omu Rurembo orukuru orwambarra aba bakwatirwa omu muhigo ogw'abakuru okuruga omu kitongore ekya Uganda Wildlife Authority ekitongore eky'amahega UPDF hamwe n'abebembezi ab'omu kicweka ekya Rwentondo bwanyuma y'okutungwa kwetombwitwa okuruga omu batuura ab'omu kicweka ekyo ngu hariho abantu abarikuguza enyama y'enyamishwa z'omu kishaka omu kicweka ekyo abakwatwa barimu Andrew Tishabe, John Bosco Kiyimba omushubuzi hamwe na Samsoni Nuwamanya omuvugi wa bodaboda aba bashangwa n'enyama y'enyamishwa z'omu kishaka embuzi hamwe n'endiijo nyama etayetegerezibwa kandi byona byabarirwa mu kilograms 150 arikugambaho na Radio West Africa Moses omukuru kuruga omuri Lekimburo Conservation Area najanga batwire nibahiga abantu aba okumara obwire buringwa okwisya bwa hati obu bakwatwa eriizooba kandi bakomirwa ha polisi eyasanga obwo kuchondoza omu nshonga egi kurikugenda omu maisho kwata aba bari hano henyine aha mwanya bakuguza n'ubu twakwata n'ubu twatwara konka cyo kiragiro nikitwikiriza even kukwata n'ubu wakora ki owaguraho owaryaho owagipakira owagishereka n'uwagiteka so umurabimemfene mu birya no mu kubikora ukomere izuba nta mwene baraba baguziro saba kuratire twabireka ugananimba shaba mukore ki bikomao akwati kirungi kushaka umuntu aguzira kanyama kashingira 10 tukakutara mu gikome ukabonabona bakakushara miliyoni mushanju waguza akanyama kashingira ekitongore ekya Civil Society Budget Advocacy Group CSBAG nikishaba barikujunanizibwa aha nkoresa ya sente za gavumenti omu Uganda okukoresa gye esente ezihereze kubaheebwa okukora hanguuto zitari zimwe na zimwe aha rw'okubanza orwa wiikeegi ekitongore ekya Uganda Road Fund kishahwize sente zirikuhika shiringi biliyoni 134 ez'ekicweka kya kabiri aha bw'omwaka gw'ebyesente ogw'oguturumu ogw'2022 okuhebwa ebitongore bitari bimwe na bimwe okubasa kukora hanguuto obwa hati mukuru w'ekitongore eki ekya CSBAG Julius Mukunda arikurabira aha mukora gwe ogwa Twitter eriizooba yashaba arikujunanizibwa aha nkoresa ya sente za gavumenti okukoresa gye esente ezibahirwe hona yashaba abatuura okuguma nibareebuuza omurimo ogurikukorwa hanguuto eziri omu bicweka byabo omu ihanga lyona omu makuru agandi abebembezi ab'omwishaza erya Rushenyi nibajunana abebembezi aba district ya Ntungamo ahabw'okukyerererwa okwiguraho akashenje akabarwire aka General Ward akahereze kuhunduzibwa ah'irwariro erya Rubare Health Center ya Kana
tura abebembezi abo okutamu enshonga ez'ebyobutegetsi obwo abantu ba burijo bari kubonabona n'okutunga obuheereza. Eki nikiijaho bwanyuma y'abebembezi aba district okuremwa kwija aha mukoro gw'okwiguraho wodensya ehereze kwombekwa ah'irwariro eryo ah'izooba ry'orwokubanza bari kugira ngu babiire batiine bwire obw'okwija aha mukoro. Nahumeka basharira omu ishengyero ow'ishaza rya Rushenyi nagira ngu n'ekyokushwazana okushanga abateezi b'akaruru bari kubonabona n'okutunga obuheereza omu kicweka ekyo. Bitu hoona yaraganisa kutaho oburyo bwona obw'okureeba ngu omwanya ogwo gwayigurwaho. Kandi batiine raha bahatamirwe batakiijaho omuntu hatamanyire ngu eri n'irwaro ahabw'okuba bari kwija bashangaho services babirova kwera muti babura naho kubaraza nicyo tubatugire ngu eri izooba twigure egi ward bagikoze eketiine bitandatu biresire emifarasi erimu ba dokita bariho konka okushanga ngu ekingire just abwitwe ba leaders oba ndiho bantariho. This ward must work. This is my constituency. Kubarayange okoresa mani nyowe ninkumanya. Orukuri rwa reryo Dr. Osbert Taratweberwe aina amasiko mingi ngo omwanya ogwo gwaba gwigwirweho ngwija kuhweraho abarwire okubasa kutunga obuheereza obwa hihi. Omuhandiiki mukuru w'ekigombe ekya National Unity Platform David Lewis Lubongoya nagira ngu obwegyese nikyo kintu ekikirizeyo kutanga eminyeeto okwejumbira omu by'obutegetsi. Nagira ngu oyihireho abaana kuba bingi omu mashomero bitu bingi omuri bo nibarugamu batakahikire omu siniya ey'okubanza omu ihanga ryona. Lubongoya yagamba ebyo erizooba obu yaba ari omu mushomo ogw'eminyeeto ogwa National Youth Symposium ahari Mestil Hotel omuri Nsambya omu district ya Kampala. Lubongoya nagira ngu nk'ebigombe eby'obutegetsi nibashaba abantu okukwasa hansi enziika zaabo bakabasa kukorera hamwe okureeba ngu bahabura eminyeeto okwejumbira omu by'obutegetsi omu ihanga. Ochurikize Radio West Radio Best aganigamwe omugutu akwihiraho erihanga. Abantu 8 bayitirwa omu kikorwa ekyokuteera bomu aha kihome ekya NCN omuri Yangon omu ihanga erya Myanmar. Abatuura nibagira ngu za bomu 2 zabarukira aha muryango ogw'ekihome ekyo omu kasheshe k'erizooba nikwo kwita abakozi 3 ab'ekihome ekyo hamwe n'abagyenyi 5. Ekihome ekyo nikyo kihome ekirikusingayo obuhango omu ihanga erya Myanmar kandi nikigibwamu abasibe barikwingana omutwaro gumwe obw'abingi bari abanyabutegetsi. Tiine gurupu yona eyarugireyo okugamba kuniyo yakora okutahirira oku okw'erizooba. Omuganda gutwakwihira aheru y'ihanga amahe g'ihanga erya Mali nigagira ngu giisire abanyambundu 50 omu kurwana kw'enyonyi okubiira omu kyanga ekya Tesarit omukyanga ekyabukizi bwa bumosho Kidal. Enyonyi endwana ezi zibiire zigenderire emyanya erimu abanyambundu. Kano Ibrahim Samasa orukukurra ekyanga ekya Gawo yagira ngu abanyambundu 50 nibo biisirwe kandi emotoka 5 ezitarikurabwamu amasasi hamwe na za piki zirikuhika 35 ez'abanyambundu byona byokiibwe. Okurwana kw'enyonyi nikwijaho bwanyuma y'ekiro kimwe za bomu 2 zihereze kuteerwa omu konvoyi ey'abarinzi b'obusinge ab'omu kigombe ky'amahanga ageeteriine nikwo kwita abasirikale 4 ab'ihanga erya Chad batyo bakakutaaza abandi bantu 2 omu kutahirira okwo. Ohurikiriza amakuru aho niho gagarukira bitu ntakahendiire kuba waferwa okuhurikiriza amakuru gitu ninga noyenda kugaruka kuhurikiriza amakuru gitu ag'erizooba n'okundi kumanyisibwa aha by'amagara ebyobuhingi n'oburiisa emizaano erikushemeza n'agandi makuru mingi teera enamba eya 161 aha namba yawe eya Airtel imati 2 na bwanyuma okuraseho 6 obase kuhurikiriza. Ohurikiriza amakuru aho niho gagarukira orare kurungi.